mislim, nemam reći koliko mi je teško. I narod ga je voleo i nikad nije bila neka vezana afera za njega, ništa. Stvarno je bio, ako ima na estradi neko, ne da je bio kralj što peva, nego i kao čovek. Ja kao dječak od 8 godina sam ga slušao i gledao u gradskom parku. To je legenda, znači legenda legendi i ajde što je legenda legendi, inače jedan strašan čovjek, humanista, čovjek koji nije bio ni pohlepa, ništa. Znači sve najbolje vrline što posjeduje u životu je imao Šaban Jad.